la hiya Zogam General Administration Chikha headquarter Zogam Akichia hiya Zogam adia vai home pol te zoom ahia office ichi mai ahia he office kong bangleng anane hoi le mai wa hiya heu tu te makai pol te bangleng a omwa hiya President Pu ma le ama hi president pu ahia pasum ahia hiya lama office na sep na khong bangleng omno le computer si khong leng a oma ama hi pakhai mo accountant ahia zogama sumlut le pot izat na te ana et kai saktu accountant poimo tak a hi chi hi akon recommend uta he hiya pamang boy ahia ama hi finance treasurer mo treasurer na on sep sak ahia he amuan huai thei khop mai wa izomi pi te adi na nak takin na on sep sak ahia ama hi pathang ahia a committee member mo ahi hi akivoi pa akivai puak danu etin hi ama leng hausa hingal ahi ama op be nanuaya ama ompi nanuaya chikha izogam khopi hi tu ni tanin anading thei ahi chi hi kon recommend dia heu tu te ka itin hi ngai tu na sau tak lungel na sau tak izomi te adin hi hon pia hin ka theya athupi ka sama ma mai ai hiya siama putuan siam Mizoram PTC CSC member hibok le Sialkal block president len lai mek ahi ama hi putuan siam ai tua video kap tu hi ei chedeng thuam ka hi Mizoram PTC CEC member ka hi he channel Sialkal zo pui chi Sialkal zo pi chi hi channel kanaya huaya kon kap su adi hi alim khong bang leng kon la ka hi chi kha ka hon gen zual ai